Praise the Lord. Welcome to the house of the Lord this morning. Yes. Welcome to our family. So great to have everyone here. Finally, physically. Face to face. So praise the Lord. Such a wonderful time to come together, to be able to acknowledge who God is and the greatness of our God and in the fellowship of believers. Amen. Three months not seeing each other, but praise God, we're able to come together this morning. Iona tato whaano nongo le upo le atua le nitai au. Tato talo, whaftai tele lava no mātou atua, oli whaiae o mātou loto, ono o lou anga le lei, lou whaamaoni, mātou te waaia, iaso uma, tai au uma, I le suia fo'i I le nitai au, mātou whiala whai mai, I lou whaamaoni, ma lou whaamaalolonga, lo whaamangaloina o mātou se mo mātou wangasala, mātou te whaapeifu ai whaatasi ma le whaisalamo, o ai e mātou wa e manatu mai ai. E whawhitai tele lava no mātou atua, mafuanga le nā, fia lava o mātou ainga, tamati nā, uso matua whawhine o lava nei o mātou whanau, mātou te o mai le nitai au, mātou te whaafo'i le vimina I lau whio. Ai le temi pito siri fo'i le ia te I mātou le nitai au, o lo mātou whaalongolongo atu, au e feta lai mai, e ala I le fola ina, o la upu ma le au ina o I mātou, e tusa maua fionga, no mana whau oi lau whanau, talia pe I lātou lau upu moni, a ia ina I pele savali a le tangata faatuatua, I mō lau fio, a mātou whaatalitali atu, I le toe fio whaalua mai, o lo mātou ali o Yesu Keriso, e a lātou e lo mātou talo le nitai au, amene, ma amene. Ana pia so melo tusi fatasi ma o tusi Eperu alona mta po se fulu ma le lua. We are looking at the text in Hebrews chapter 12. And Hebrews chapter 12 has been a book that our church here at Peachwood has been studying over the last probably about 5-6 months now. And so we're now up to chapter 12. O mato wa ina le ne tusi le Eperu. Good morning, welcome, come on through. Hi. So le tusi la le Eperu, whapea ona matua o ina iona mata upu taitasi, maona fai upu taitasi, ina ia avea ma so as we go through the book of Hebrews, we've been going through line by line, verse by verse, chapter by chapter, so that we can understand what the Lord is telling us through His mighty word. Amen? So lela wa matou tau ru'u maila I le awa o ina o le tusi le nei o Eperu, I le mata upu se fulu ma le lua. So we have now arrived at chapter 12. O le tusi atoa o le Eperu, e whaautuina le tusi a toa lava le ni o Eperu, e whaatatau I le sili ese o Yesu Keriso. So the whole book of Hebrews, the author of the book of Hebrews and the Holy Spirit can be tied and summarized in this one theme, that the superiority of Jesus Christ is described throughout this book. So peo se atana e mawhai ai ona e malamalama, a o whaitawina ma o auina le tusi a Eperu, o ona fai upu ma ona mata upu e whaatatau lava I le sili ese o Yesu Keriso. So, tato tau nungu maila I le mata upu e se fulu, ma le mata upu e se fulu ma le tasi. We've just finished teaching chapter 10 and chapter 11, and in these chapters we arrived at the famous chapter 11, the heroes of faith. Tato tau nungu maila le mata upu e se fulu ma le tasi o le Eperu. O ina tato te waai ai, ia fita o le faatuatua. Ona, fai mai le fai upuna e tolu se fulu ma le valu o le mata upu se fulu. Fa mai e ola le tangata ami o tolu, I le faatuatua.
So o ina e a mata ona faautua e le anganga pa ia, le autu o le tangata talitonu whaamauni e mana o mia le faatuatua. O mea uma le atua e whaia i le faatuatua. So, when we look at chapter 10 verse 38, it says there, now the just shall live by faith. So we now understand that the whole book of Hebrews is regarding the superiority of Jesus. But we get to chapter 10, and the author or the Holy Spirit says in verse 38 that the just shall live by faith. Then the author launches into chapter 11, giving the reader examples of what faith looks like. Amen? So it's all masina yana tato tilo e mta se fuluma le tasi. Ita mata ta itasi a le ye a Eperu, e Noka, Noa, Mose, Abraham, Isaako, Josefa. Tangata umasafa apea ona loto te tele ilato, ile faatuatua. So when the author or the Holy Spirit launched into chapter 11, we saw there all these different Hebrew individuals that were examples of faith. We saw Enoch, we saw Abel, we saw Moses, we saw Abraham, we saw Isaac, Jacob, Joseph, and the whole list goes on throughout this wonderful chapter, and we were blessed. And tato tau nuu mai la ele matau se fuluma le lua. O matau le fuluma le lua. O te fia whaawa winai na le matau po le faatuatua. I se matau po whaapea o le taufetuliga o le faatuatua. So in chapter 12, as we begin today's chapter, this sermon today I'd like to call the race of faith. So we're continuing the theme of faith, but it's given in an analogy of what we call, or what we know as a race. So everyone, those of you who run the 100 meters, yeah, you guys will understand. I never ran the 100 meters, but it's a race. The Christian faith, the Christian life is a race. So we're going to try and unpack that this morning. Feipo mo mua lua malitolu. Mana e faita mele fa Samoa ia ona o faita wina lea o le fa palangi. O le nei ia. O le nei o le tatou foi o lo mama maia e fa putonga o e mata mai e fa paia o totele. Ina tatou tu ese ia o mea mama fa uma. A toa marea masala e fa la vela mo fia ai tatou. Ia tatou taufetuliga le ono sai, ia mea tatanu e tatou luma. Ma ia wawai atu ia Yesu, o le na taitaiina, ma le na te faatotoaina le faatotua. O le na ono sai le sataru, na faatauwaa ia te ia le maa, ona o le satu i ona luma. O nofo foi o ia e tuta matau o le nofo ali o le atua. O mawari ia o tu mafo fau i le na ono sai i le fatu i ese whapena i a te ia. O ea masala, nei whawaiwai o tō loto, o tō mena matia. Verse 1 to 3 reads, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. 3, for consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged. So the phrase that I want to highlight today is found in verse 1. And in verse 1 at the end, you can see a line there that says, let us run with endurance the race that is set before us. O le leina leo te fia whaamamafa iai pe whaautu iai le tatou mataapu le tai au le nei. O maua le whaipu mua I lona whai unga whai mai, inata ia tātou taufetuli male ono sai ile alatanu oi o tātou luma. O le ata lea o le taufetuliga.
O se ata e masani lava ona tātou va ai e tono le fionga pa ia le atua. Mo mua kornitum ta koe iwa fai koe luas fuma leono. Fa mai le upa paulo, ua momoe o le male, ua momoe e le male faa le tonu. E faa ngae mose le ata le o le tangata taufetuli, o le tangata momoe. Filipi e lua wha ngā fo i e paulo le ata lea o le tangata tamoe, o le tangata taufetuli. I le whai upa suma le ono Filipi e lua wha mai ua ou le momoe wha le au ngā. I le lua Timoteo alona mta koe whawhai upa e fitu, i to e teimi o le apostolo o paulo wa i u lana ngaruenga, o le oti paulo ona o le tala le lei. Ai wha mai le whai upa e fitu, ua o tau le tau le lei, ua i u ia te au le tau sinionga. So, o le ata lea o le tamoenga, po o le taufetuliga, po o le tangata momoe, e masani o na tātou maua I le tusi pa ia. So the analogy of a race, or the analogy of a runner, is not new to our reading when we read scripture. We find that in 1 Corinthians chapter 9, verse 26. We read there, Paul says, "Therefore I run, thus not with uncertainty, thus fight, not as one who beats the air." In Philippians chapter 2, we see another reference to running. So, manatua o le tilo tātou I le ata o le tangata tamoe. Philippians chapter 2, verse 16, Paul also uses here the running analogy. He says, "Holding fast the word of life, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain." Here's another example. One more example, 2 Timothy, in the final moments of Paul's life. 2 Timothy chapter 4, verse 7, Paul, as he's about to be killed and martyred for the gospel of Jesus Christ, he writes these words to Timothy in prison, and he says in verse 7, "I have fought the good fight, I have finished the race." So the analogy of running and race is given here to describe the Christian life. So o le ata o le tamoenga, po le ata o le taufetuliga, o lo au mai le fionga pa ia le atua, e whaapea ona whaata I lo mawhauwhau le tangata whaitau, o le olanga o le tangata kerisiano, o le olanga o le tangata faatuatua, o le olanga o le tangata e fōlinga mai, o lo iai I se tamoenga, o se taufetuliga. So mai le ata. So a whaila o e tangata momoe, I atoe mawhauwhauanga I tua le temi e na e momoe. Ona e malama la ia ngō fie le nei tai au, I le au wala lo au mai e le tato mata upu. Ona, o le tangata kerisiano, o le tangata ua tō fia pe whao leina e le atua, ina ia alu le taufetuliga o le faatuatua. A Christian is called to be a Christian or saved by God Almighty to run the race of faith. We're not here to walk. We're not here to watch. We're here to run. We're here to participate. That's what you're called to do as a Christian. You're here to run the race of faith. Make your mind. So pēlau le o le anganga le nao le mata upu le neitai, ona la o leo ua uma ona tātou whaataatia le lei e o yo tātou manatu, leo langa o le tangata whaatuatua, a lea la ua tau nu mai tātou I le mata upu se fulu mane lua, ai a mata I le taufetuliga o le whaatuatua. So we come to chapter 12, and we see that the life of a Christian, the life of a believer, the life of one of faith, is one that's given in an analogy of one who's running. Amen? So we're going to look at it, these three verses, and how a life of a runner, that analogy we're going to describe, and that's the frame of our sermon this morning. Pēlau le ata lale nā, le ata o le tangata tamoe, le ata o le tangata taufetuli, o le ata lale nā, o pe whaataatia tu e se awiwi o le tato mata u le tai au le nei. O le manatu mua, o le whaamalosi ina ia momoe. So le manatu mua e amata mai le whaipo mua. So the first part of our sermon is the encouragement to run. For me le amatanga le whaipo mua, o le nei o I tātou fo'i. Manatua, e whaitau I le upuna o le nei pēa o I le whaitau ina o le tuspa ia. O le upule na e wheso o tai e le mata upule o te atu.
ma le mata upu le o so o mai lona winga o i lātou umalama na tātou whaita wina le mata upu se furu ma le tasi o lea lai whai mai le ananga o le atua le tai au le o le nei o i tātou foi lona winga o i tātou foi la lea e tusi mai ai le awhionga pa ia i le ni tai au. Praise God. That we look at that first 3 words of verse 1, it says, therefore we also. Remember when we see the word therefore connects chapter 12 to chapter 11. And the whole of chapter 11 was the examples of faith. But the Holy Spirit says in verse 1 of chapter 12, therefore we also. So what he's about to write about includes us. Amen? So the word of encouragement from the Lord this morning is including all of us who believe. If you confess and profess with your mouth that you are a Christian, a strong believer in the Lord, today the word speaks to you. Amen? So mai lale leina mua, o le nei o i tātou foi, o loo ua vangavangaia e le whaapotopotonga o e mata mai e whaapea o na tootele, nā tātou tu e se io mea no mawhauma, a tō mane ana sala e whaalawe mō fia i tātou, ia tātou taufetuli ma le ono sai i le alatanga. O te whia a mata i le vaenga lea o le whai upu a. Ona o le vaenga lea o le whai upu, tātou te maua mai ai le upu lea taufetuli. Whamai ia tātou taufetuli ma le ono sai i le alatanga. That line there says, let us run with endurance the race that is set before us. The word race, so now we know it's a sporting term. It's regarding a sport. So we now know that the Bible uses sports analogy to describe the Christian life. But the word race comes from the Greek word agon. But the word agon, if you look at the word agon, the English word agony, that's where we get the English word. It's from the Greek word agon. But the Greek word agon is the word that's translated in this verse as a race. The reason why is because when you look at someone who trains for the race, the training, the preparation, it takes sweat, blood and tears. The race is hard. The preparation is hard. O le upu lea wha e leni o lo au mai e le upu taufetuli. E saume le upu e leni o lona winga. A wha Samoa ina le upu e leni o lona winga e matuati ngā ina. Le upu lea taufetuli. A e mai tauina fo i la le tangata momoe. O lona tōleni, o mea umana wana te whaia ina ia whaatino ai lona le sauni atu mo le teimi le momoe ai. E pito sili o na tinga ina. A e mawhauwhau i le ata lea o le tangata momoe. So e mawhauwhau la le upu lea taufetuli, e saume le upu e leni e matuati ngā ina. A tū la le tū o le tangata faatuatua, o lau taufetulinga, e le o se sāwaniwalinga. O le taufetulinga faatuatua, o le taufetulinga e tī ngā ina. E iei le vaenga o lo soifua, e matua e tī ngā ina lava, pei o se tangata momoe. That when we look at this life of the race or the agon means that it's agonizing. That you need to be looking at persisting, striving, training, preparation. So if you think about your Christian, your race of faith at the moment, are you taking your time? Are you life on cruise? Or are you blood, sweat and tears this race of faith? Ona o le tangata le naolo au mai ele anganga pa ia i le neitai au, o le tangata ina ia momoe. Tangata taufetuli. Ai mawhauwhau la le tangata e sauni mo ta'alonga te tele. E le tasi se aso mo e tai au o le tausanga atoa e toleni e le tangata mo le taufetulinga lea ina ia ausia le tausinionga. If you think about an athlete, there are 364 days they're training for the one day, for that one race to get the prize. But if you think about the preparation, it's hard work. They strive, they cry, their nutrition plan, everything, their weight training, they wake up, they lose sleep. All of those things are. And mata iei I leo langa le tangata
moe ma le tangata taufetuli. Pe o le anganga le na o le mata upu le tai au le nei. O le whaamalosi fo i la mo tātou o le au Kirisiano, ina ia tātou moe. Whaamalosi, a whaia te o iei te tonu o le o langa faatuatua. Talia nei, le wai whaanongo nei. A whai foi o le tangata faatuatua, whaamalosi e mo moe. Whaamalosi e taufetuli. E le si upu nei e ina, whamai le whai upu, whamai ia tātou taufetuli ma le ono sai i le ala tanu i o tātou luma. Upu na lua o te whia au mai le tai ale ne, o le upu na ono sai. Taufetuli, le alau tātou ino, o le taufetulinga e tina ina lona sauni uninga, o le taufetulinga o le tangata faatuatua, e pe e whi nau i ai da. A ie la ma le upu na lua, o le upu na ono sai. O le upu lea ono sai, e sau le upu e lengi, e whaatatau ina ia whaawau i se taimi umi. Lona winga, o le taufetulinga le tangata faatuatua, e le mo se taimi pupu. A le taufetulinga e whaawau mo se taimi umi lava. So the second word that I want to bring there is the word endurance, because it says there, let us run with endurance. And that word endurance comes from a Greek word called hupomone, and hupomone comes from is our English word for sustain or steadfastness. So you see there that it's for a long time. The Christian race is not a sprint, it's a marathon. Praise the Lord. That when we understand our Christian faith with regards to this analogy of a race, it's more of the marathon rather than the sprint. We see heaps of Christians that come in a dash in and then all of a sudden they're dashed out. No. But a true Christian is one that would go through the Word of God, that would fellowship with the believers, and that would persevere. There's that steadfastness that you would continue to remain in the Lord. Ai mai tauina mai la le atana o le ono sai mana i o una fa Samoa. Na o le ono sai. O le ono sai pe e mawhai ai e le tangata ona ono sai ai mea tinga ai. Ono sai ai i le fōlaunga whaaleanga. O le malanga la o le faatuatua. E le o se malanga whaingofie ai manao mia i le tangata le mea lea o le ono sai. Whaawau bea le fōlaunga. Mo se taimi umi. Ai sea, ona o le whaamalosi o le upo le atua le neitai au, ina ia whaapea ona tātou moe mo le whaatuatua. Whamele Roma e 5, whaipue tolu ma le whaipue wha. E le ngata foi idea, a ua tātou mita foi i puapua ngā, ina ua tātou i loa, o le puapua ngā e tupu wai le ono sai. O le ono sai e tupu wai le mauti noa. O le mauti noa e tupu wai le wha moe moe. Uso matu whawhine, o le tamo enga leo tangata whaatuatua. Le tamo enga ina ia wha wau mo se taimi umi. Ai whamai upua Paulo, whamai ia tātou mita foi i puapua ngā. O le olanga o le tangata whaatuatua e leo se olanga whaingofi. Ai sea, e iwi na sawaina oi. E iwi na whaasanga tau mai o a inga o wō ia te oe, ona ole tala le lei. Ai whamai Paulo, ua tātou i loa, o le puapua ngā e tupu wai le ono sai. Whamai o le ono sai e tupu wai le mauti noa. O le mauti noa e tupu wai le wha moe moe. When we read the book of Romans chapter 5, verse 3 and 4, Paul says in those verses, and not only that, but we also glory in tribulations. And we've talked about this many times, that a Christian life is not one of ease, but of one of persecution, one of suffering. And we know that when we read last week in the ending of chapter 11, the courageousness of the faith of those believers that suffered because of the gospel. But Paul says here, but we also glory in tribulations, knowing that tribulation produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. The encouragement of this morning is that you're in the race. If you're not in the race, I plead with you today, get in the race. If you've been watching for a long time, stop watching. Come into the race. Accept the Lord. Come into the race of faith. Let us fight together. Amen. For my olene,
o I tātou foi, o loo ua bangaia e le whaapotopotonga o e mata mai, e whaapea o na toa tele. O le whai upu lea, po le upu lea, e whaatatau I le mta koe sfuma le tasi. O le whaapotopotonga lea au mai e le anganga pa ia, ua uma o na au maia le whaataita inga molo o tātou faatuatua, e noka, e noa, e mose. O vahenga umai o le soifuanga ina ia whaapea o na tātou I loa, o le olanga o le tangata faatuatua e usi tai ai. O le olanga o le tangata faatuatua e whai ai na whai uma. E ola ai le olanga o le tangata faatuatua e whaapea o na loto tele ai. Whaapea o na tapu ai ai. That when we look at that verse 12 and it says, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, the witnesses that it's talking about here, sometimes this verse is taken out of context, but in context, it's actually referencing the people in chapter 11. Why? Because they are witnesses to God because of their faith. Praise God. So our example is found in all of verse 11, and ultimately our example is found in the person of Jesus Christ, because he is better, superior than all of them in chapter 11. But it says, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. They are the examples of faith to encourage us in our race. Amen? So o tangata la I o lo tala noa, o lo vangavangaia le whaapotopotonga o e mata mai, o I lato umalava ia, o lo iai le mata ko se furu ma le tasi. Amen? But manatu e rua, e maua I lesi leina nei whaipu mua. The second part of our sermon is found in the second part after clouds of witnesses. It says there, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Ang manatu lona lua, ele ngata ili e whaamalosi e te momoe, pe whaamalosi e taufetuli, ale manatu e lua, tu ese mea whaalawelawe. Ai sea, ono le tangata momoe, whai mai, o le tangata momoe e manao mea ina ia, tomo whai ia, ave ese uma mea mamafa, po le mamafa o le tino, po o lava, a whai alu le taufetulinga, e tomo whai le tangata momoe ina ia whaamamalo na tino, o le mana onga ina ia manuia le taufetulinga. So when we look at that verse and it says, let us lay aside every weight and the sin, they say that a runner, when they're getting ready for a race, they will try and shed as much weight as possible so that they can race better. They try and wear gear that sticks or clings to their body so that they can go faster, so that they can reach the end goal quicker for a better race, right? But the second part of our sermon is that in order for you to have a better race, you need to put aside what hinders the race. And that verse in verse 1, it says, lay aside every weight and the sin which so easily ensnares. So, o le manatu lona rua, whamai e tu ese mea e whaalawelawe. Ona, o lo tamo enga malau te turinga le iai, e manau mie oe ina ia whaapea ona, awane iai se mea whaalawelawe lau tau wheturinga o le whaatuatua. O le upu nai lau mai eina, whamai le upu mua, ia tu ese ia o mea mamafa uma. Mea mamafa. A tātou mafa o whau I le olanga o le tangata. Ai mese na le olanga o le tātou Samoa. E tele I o mea le lei, ma mea maana ia. Ai wa ave ma mea mamafa, ona le whaia leo le whina ngalo o le atua. Tau maua ma ile ananga o le whamtalanga le na. Tele I o mea le lei, ma mea maana ia. Ai wa ave ma mea whaalawe lave ai lau tau whetulinga o le whaatuatua. Ai sea, ona wa ave mea na, piwa whaasili mea na, a le whina ngalo le atua, piwa lona lua pe lona tolu mai lalo O mea lana o lo au mai le anganga o le atua le tai au le nei, e whaamatana ai mea mamafa uma. When we look at that word weight, the meaning of the word weight is a burden or bulk mass. So imagine a runner and then they've just got an extra burden on themselves. That's what that meaning, that's the meaning of that, or the definition of that word. And it's a bit like us as in our human side, right? We try and carry out all these things, but if all those things aren't part of God's will for your life, then it's unnecessary, right? It becomes extra mass, extra burden, extra weight with regards to your race of faith. Pea tatou mata I le mea leo lo tu sia mai I whamai,
mana tua o le tusi lea, o lo tusi I tangata Eperu. O tangata Eperu ia o lo tusi ia le tusi, o tangata o lo tamawhai lea nganga pa ia o lea tua, ina ia ta watu ia te ilato, ua sauninga o le whenenga tuai, pe ona maua mai le tato tai le tai au le nei a. O sauninga lava ma sauninga e whaia I le manu I Jerusalema, ma le whasinga o manu, ia ma vaenga lava na sa whaapea o na whaatino e le tangata Israelu. Pei ua o mai le temi o le faatuatua ia Yesu Keriso, ai pe e tatai lava loto tangata nei I tū maanga whaaiutaia, ina ia tausia ia sauninga ma mea lava ia a. That when we look at the context of that, remember the book of Hebrews is written to the Jews. And remember the author has told the Jews that the old system has come to an end. Why? Because Jesus has fulfilled it. But the Jews here, they kept on looking back at their customs and their festivities and their feasts. And what he's saying here is to lay aside those things. I think the Jews were a bit like Samoans, or probably the Tongans. But they were a bit, they would always turn back to the old system and try and bring the old system. And the author is saying you need to lay aside those things. Why? Because our whole faith is now in the person of Jesus Christ. Christ has fulfilled the old system. The old system has come to an end, and the new system is faith in Christ and faith alone and Christ alone. Amen. So I be out tangata Samoa. Wa au mai le faatuatua ia Yesu Keriso tātou te au auna I le fina ngalo le atua. Ai pita mawhai ala Samoa tu e tatai mai na I ngā luenga vaenga le whaapea o le ngā luenga e whaola I nai a. Le ai, uso matua whaafine o le whaola tanga ia Yesu Keriso wa nā o le faatuatua. E au no mga luenga. Ai sea, whamai paulo, nei mita setas. So wa nā o le faatuatua. Mea umalawe whaatatau I le atua. O le faatuatua e whaatau nuai. Peila le ata le au mai ia. O le ata le tu ese mea mamafa. O mai le kalatia na e lua a lona whaiupu e lua skulu ma le lua skulu ma le tasi. Upo paulo, ua whaasata roina whaatasi ma ua ma Keriso. Ai o te le toi o lau, au Keriso lo ola I te tonu ia te au. O le ola foi o te ola I nei I le tino. O te ola I lava I le whaatuatua, I le alo o le atua. O nea na lofa mai a te au, ma foa ina mai o ia e whai mo sui. O te le whaaleanga ina le alofa tu noa le atua. A wā ana opo mai le ami o tonu I le tu la fono. Po ua maliufua Keriso. O le wingo le upule wha mei paulo. E le mawhai e ngaluwenga o le tu la fono. E le mawhai e ngaluwenga o na whaolaina I tātou. Ua nao Yesu Keriso. Praise the Lord. Ua nao le alofa tu noa. E ala ia Yesu. That when we look at Galatians chapter 2 verse 21, it says, I do not set aside the grace of God, for if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. So it's saying that weight, the extra weight that the Jews were trying to bring into the life of faith was that whole abiding by the law. And the author here in the book of Hebrews is trying to say, we have set aside the old system, we now live by faith in Christ Jesus. O le si upu nei e le whai upu e mua o le tatou mta upu le tai au le nei. Whamai e le ngata e nei e tu ese mea mamafa. E whamai atoa maleanga sala. There's a second term that we find in verse 1. That not only we lay aside every weight, but it also says that we lay aside the sin. O le langa o le tangata mo moe. Ia tu ese mea whaalawe lawe. O mea e mamafa. Le vaina e le o le fina ngalo le atua e nata mawhai ata tau e abe. A le mea lona rua o le angasala. Puso matua whawhine. O le tangata kerisiano e le mawhai o na ola pea I le angasala. O le angasala o le le tali tonu. O le le tali tonu e le o se whaatuatua. So e tilo mai mata I tangata umalava o le mta koe spuma le tasi. Sa whaapea o na tu a tolo la tau tali tonunga I le atua. Ina ia whaatau mumina lona fina ngalo. Ai uso matua whawhine, e le mawhai o na vea o ma kerisiano, ai e te ola pea I le angasala. O le ala le mea te tau na whai,
tu ese, tu ese le mea mamafa, tu ese ma le angasala. Na nai manino lava, e lua mea i o tala noa ma ele anganga pa ia le tahaone ni. There are two things that the Holy Spirit writes in verse 1 to lay aside. One is to lay aside every weight, lay aside the old system, lay aside the things of the old system, lay aside the works mentality. But the second part is lay aside sin. A Christian who continues to live in sin is not a Christian. Why? Because they doubt. And so therefore, a Christian needs to lay aside sin. Because having doubt or living in sin is not faith. So, mea la na o lo au mai ele whaiupu, i le tai aule ne, i le ngata ina ia e taufetuli, ina ia e momoe, a ia tu ese mea e whaalawe. So not only must we be part of the race, participate in the race, but lay aside everything that hinders the race. Mea lona tolu e mau ele amatanga o le whaiupu e lua, ma ia vaa ia tu, ia Yesu, o lena te taitaina, ma lena te faatuatua. The second part of our sermon is that Jesus is our example. So as we're running the race, Jesus is the example. O tatou taufetuli o Yesu o ia o tatou faataitaina. Whamaile tala, so se tangata momoe lava, o le mea pito sili o na tāua, i le taimi ta moe, i le tangata momoe, o lana va ai. Ai sea, whamaile whautuanga o tangata lātou te tōlengi mei o tangata momoe, e tāua le va ai o le tangata va ai sao lava i le tausinionga, awa nei va ai I lalo I ona vai, awa fo'i nei va ai tangata I lātou te taufetuli. So the most important part of a runner, they say, is their line of sight. So it's crucial, absolutely crucial. They cannot look at their feet when they're running. They cannot look at the people that they are running with, but they have to look ahead to the end goal. They have to keep focused. And so that's a sharp laser focus, right? So the third part of our example today comes in verse 2 in the words of looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. As a runner in the race of faith, our focus, our line of sight needs to be our ultimate example in the person of Jesus Christ. Amen? O le whaataitainga siri lava mō tātou o Yesu Keriso. Whamaile whaipuna e lua, ma ia vaava I atu ia Yesu, o lena te taina. O le upu lea taina, e sau mai le upu e neni e tau le Archegos. O le upu Archegos, o lona whaasamoa ina, o le tangata tau la mua. O le tangata e mua lava, amataina se mea. So o le tangata tau la mua. So the meaning of the word author, it says there that looking unto Jesus, the author, the meaning of the word author comes from the Greek word archegos. Archegos means pioneer. So Jesus is the pioneer of faith. O Yesu, o ia, o le tai o le mele taua o le faatuatua. Ai sea, a tatou vaava ai le soifua o Yesu Keriso. Whamaile Eperu e wha. Se su e whalo tusi whamon le Eperu e wha. Peipas fulu ma le lima. A tatou vaava ai le soifua o Yesu Keriso a o iai o ia I le lalolangi le nei. Sa aveai o ia mai loa e ia mea malava e whaawia I tātou I le tino le nei ha. Whamaile e pere whawha I pēsikuma le lima. A wā e le ia te I tātou se whaitau langa sili. E le mawhaia ona tinga a lofa whaatasi mahi tātou I o tātou waiwai. A uwha o soina o ia I mea Pei o I tātou. A ua le ai se amasala ya te ia. O I tātou te wa ai, o le whātuatua o le tangata, e mai le tangata na taitaina le o langa whātuatua. O ai le whātaitaina o lo tātou whātuatua, o Yesu Keriso lava. Whamai ane whamai whaipuna e sifumai lima, whamai a ua whao soina o ia I mea pei o I tātou, a ua le ai se amasala That when we look at that word archegos and it says this person is a pioneer, Christ
was a pioneer in a life of faith when he was here in the flesh. When he became mortal, and it says there in chapter 4 of Hebrews, verse 15, it says, "For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without sin." Why? He was the archegos of faith. He was the pioneer of faith. That our line of sight should be on our example. Who's our example? Jesus Christ. O le tamata mo moe le faatuatua, e te tau ona tau lai na vaai, I le tamata le na te taitaina lo faatuatua oai. Yesu Kiriso. O I o le faataitaina sili. Fa mai upo Yesu le Ioane e 5, fai upo e tolu sfulu, fa pe ai o ia. A Ioane 5 o lona fai upo e John 5 verse 30, it says this. O te lema whaia o na whaia se mea tasi na oa. E whaatatau lau whaamasinonga I lau whaalonga. Ua tonu lava lau whaamasinonga. A wā o te leo siusitai I loku lava loto. A o le fina ngalo o le tama. O le na au I na mai iao. Mana ia upuna a wā o te leo siusitai I loku lava loto. A o le fina ngalo o le tama. O le na au I na mai iao. O le ale ata le na. O le faatuatua. O le faatuatua o Yesu Kiriso, na ia usi tai ai le finangalo, tali tonu ai le finangalo, faatuatua ai lona loto atua I le finangalo o lona tama. That when we look at Christ and his example, and it says here in John 5, verse 30, and we read, it says, "I can of myself do nothing." This is the words of Jesus. "As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me." That is an example of faith. That is the archegos. He's the pioneer of what faith should look like. Hence the reason why you and I should continue in our race of faith and look at the author. Look at the example of faith. It's Jesus Christ. Why do we follow God's word? Because like Jesus, he honored his Father's word. Amen? So mena I le lenga muli o le tatou whaipule na I le Eperu suma lua. Fa mai le ngata o ia na te taitaina, a o ia foi na te faatotoina le faatuatua. O Yesu Kiriso le ngata o ia na taula mua, a o ia foi na faatau nuina umalava le finangalo le atua. Mana tua na whai uwina le whenenga tuai. Ona ua fio mai Yesu Kiriso o ia foi na te faatotoina le tūla fono. Praise God. So that when we look at, he's not only the author of our faith, and it says there in verse 2, looking unto Jesus, the author, and he's also the finisher of our faith. Philippians chapter 1, verse 6. It says there in Philippians chapter 1, verse 6, "Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ." Christ is not only the archegos of our faith, he's not only the example of our faith, but he's also the finisher of our faith. Amen? So ele ngata o ia na te taitaina lo tātou whaatuatua, a o ia foi ua whaatuatuaina lo tātou whaatuatua. Mana ia le upuna ia I le Filipi, a lona tāku mua. Hei koe ono, o mauti nole nei lava mea, o ia na amataina le ngaruenga I tonu ia te oto, e whaatoatoaina ai lava e ia, e o atu lava I le aso o Yesu Kiriso. Amen? Amen. Okay, 2 more thoughts. Manatu lona wha. Manatu lona wha pia, I le whai unga lava o le whai puna e lua, whai mai le whai tau, e whatatau lava ia Yesu. O lena ono sai I le sātauro. Whai mai na whatau vaai a te ia le mā, ona o le oli sa tui I ona luma. Ua nofo foi o ia I le tūta matau, o le nofo a I o le atua. The 4th part of our sermon today, and we've got one more part and then we're done. It says there in the end of verse 2, with regards to Jesus, that Jesus despising the shame and
regarding Jesus, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. O so se tangata momoe lava, e eile mafua ango lana taufetuliga a. O lana manaonga ina ia manmalo, o lana manaonga ina ia maua le tele o le tamau aina, o lana maua, o lana manaonga ina ia tautaua lona i moa i le lalolangi a toa. That when we look at a runner, there's always a goal, right? The goal is a gold medal, or the goal is to be famous, the goal is to be number one. So when we look at athletes, their whole aspirations is to be the best in their field. Ai atato baba ai foi la le tausinionga faaleananga po le taufetuliga o le faatuatua e iai foi le tausinionga. Even in the race of faith, there is a goal. For mai le fai pule nai lua, for mai Yesu o lena ono sai le satau na fatau vaaya te ia le ma ona ole oli sa tuu I ona luma. Sa iai le whaamoe o Yesu Keriso, na mafua ilo na faatuatua ma faatino ina le fina ngalo o le atua le tama. Ina ia, fa mai sa iai le oli. O le ale oli lea, o le fesili. O le ale oli na tuu I luma o Yesu Keriso na mafua ai o na whaapea o na ia whaataunu uina le fina ngalo le atua na vea o ia ma whaataita inga o le faatuatua. That when we look at that verse and it says that Christ, it says that he set before him, there was a joy that was set before Christ. What was that joy? What was Christ's goal? What was his goal? That he would endure such a horrible and experience a whole lot of pain in that kind of death that he experienced. What was Christ's goal? We find it in John chapter 17. Tato te maua le matatia po le mea na tuli loa e Yesu Keriso a o iai o iai le lalolangi ne nei. Whamai o le tausinionga lea Yesu, whamai le tatalo Yesu, o le tatalo lea li whaola, ai ao loa ai maliu o upula I o lana tatalo. Whamai le Ioane nai suma fitu whai koe whama whai koe lima, whamai upo Yesu, ua outu watu le vi inga ia te oe le lalolangi. O wha umaina le ngā nuenga na e tu ina mai a te au o te whaia. O le nei, lo ta mai, ia e tu mai a te au le manuia whaatasi ma oe, o le manuia lava saia te ita ua ma oe, a o le I whaia le lalolanga. He mea, o le loto ato Yesu Keriso, ina ia whaapeo na maua e ia pe toi fo'i atu o ia, I le manuia sa whaapeo na iai o ia whaatasi ma le tama. Amen? That when we look at that question is, what was the joy? What was Christ's joy? What was that he was looking ahead? And we find it in his prayer in John 17. And this, remembering the context of this prayer is that he was heading towards the cross. He dies in the morning. But these are his final words. And in John 17, chapter 17, verse 4 and 5, he says, Jesus says to the Father, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Amen? That was his joy. That was why he was willing to endure the cross. He was willing to bear our sins. But he says to the Father, he says, glorify me together with you, with yourself, with the glory which I had before you. That was his goal. He was looking forward to go back to his Father, to be in his Father's glory. Amen? That he would endure the shame and the persecution of the cross. He would endure death in this body, because one day he will head back to the glory of the Father. Amen? Batato mata ile tausinionga ale li whaola. Ina ia toi fo I atu o ia ile manuia o lo iai lona tama. Lera whamai whai koe lua whamai ua nofo fo o ia ile tu tamatau o le nofo a li o le atua. That's where he ended up. That's where he is today. So when we look at verse 12, verse 2 of chapter 12, it says,
And he endured all of that. And it says, he has now sat down at the right hand of the throne of God. It's exactly the same as you, runner of faith. You who is running the race of faith, we too look forward to the eternal rewards. E whapea nā foi oe le tangata taufetuli po le tangata momoe I le faatuatua. E iai lau tau sinionga. O le alo tau sinionga. Lo tau sinionga le whai mei upua a Paulo. I le whai puna e walu le mta koe wha. Lua Timoteo mta koe wha. Whamai a Paulo. O le nei, ua te wina moa o le pale o le a miotonu. E fua ina mai a te au I lea lava aso e le alii whamasino a miotonu. E le ngata fo I a te au. A o I lato umalava o e fia I lona whaali mai. A le tau sinionga le nā oe le tangata whaatuatua. O le tau sinionga oe, e le maua I lalo nei le unga o le tau whitulinga o le tangata whaatuatua. Le ai. Whamai o le tau whitulinga o le tangata whaatuatua, o le ola e whaavavau, o lo iai le pale o le amiotonu. E whaapale ina I le tangata momoe. Le tangata la le whamai e umi lava a. Manatua o le tangata whaatuatua e umi lana tamohenga. E leo se taimi pupu. That when we look, what are the eternal rewards? And 2 Timothy, final words of Paul in chapter 4, verse 8, he says there, finally, there is laid up for me the crown of righteousness. Dun, dun, dun. That's what we're heading for. That's our goal. It says the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. And not me only, Paul says, but also to all who love his appearing. That's why we run. That's why we're in the race of faith. That's why we're not spectators. We're not out there watching the race. We're participators. Our blood, sweat, and tears, we will run the race. Amen. E ui ina tinga ina tātou I le teimiri o le tamo enga, ai tātou te momoe pia, na iei le tātou tau sinionga. O le tātou tau sinionga, o le pale, o le amiotonga. Ma le mea muli e maua le whai koe tolu. Whamai le whai koe tolu. A wā, ia o tau mawhauwhau, I lena ono sai I le whaatu, ese whaape nā ia te ia, o ea le sala. Nei whaawai o tau loto, ma o tau le la bātia. Whamai le leina muli le nā, whamai nei whaawai o tau ma o tau le la bātia. Le taufetuliga leo le faatuatua e ai teimi e whaososoina I oe I lau taufetuliga. Whapewhea na whaososoina oe whaososoina oe le whaawaiwai. Whaososoina I tā ua ono sauanga e o mai. Whaososoina I tātou ono le whaamatau mai o le whili. Whaososoina I tātou le whaamatau mai o le olanga ma le soifuanga leo o tātou iai. E whaasanga tau mea malawa I le tangata whaatuatua. Whamai nā whai upu lea, ia o tau mawhauwhau I le na ono sai. Ai ei te mi e te vai pe tau whaavai e lau tau whetulima. Ai ei te mi wai whapei fwai ua o le mawhai. Whamai le whai upu lea, mawhauwhau I le na ono sai I le whaatui e se whapena I a te ia o iang sara. O ai le tangata lea, Yesu. Ele I o la tātou ono sai I le ono sai na whaatino e lo tātou aliki whaaona. Ele I o la tātou ono sai I le ono sai na ono sai ai Yesu Keriso I le whaatui ese o e na sala, na lato sasa I a te ia, na lato whaasatauro I a te ia, na lato whasioti I a te ia, ai le ai ma se upu na ngana atu. But when we look at that verse as a final part of our sermon today, it says, consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. You know while the race is happening, there are times where we will be weary. Because we're in the flesh. There are times where we will be discouraged. But I love this verse because it says, when you're in those moments of discouragement, when you're in those moments of your flesh is taking over a little bit during the race, it says,
Consider him who endured such hostility from sinners against himself. That when we consider the pain and the suffering and the fact that he was murdered, Jesus suffered so much, and yet he responded not. That when we consider him, then all of our own afflictions, when we're weary and when we're discouraged, when we get a bit tired of all the persecution that happens in this race of faith, because you will be suffering, because the life of a Christian is to suffer for the sake of Christ. Pea tātou mawhawhau I le soifuanga le tangata faatuatua. I le taufetuliga la leo le faatuatua Ao e taufetuli, ao tātou momoe I le faatuatua. E iei teimi e whaasawaina I tātou. E iei teimi toe a whaamaamulu e le tangata faatuatua. Ao le au ngani le tai au le li. Toe mawhawhau I le tangata lea Whamai le whaipulena, whamai mawhawhau I le onosai o le whaatui ese whapena o e ang sala. Le tangata o Yesu Keriso. Le lai whamai e Paulo, whaiwina I tatou la unga le nitai au, whamai Paulo, o whaasata roina whaatasi ma ua ma Keriso. Ai o te le toi ola au Keriso o lo hola I totonu yatea. Leo langa nao le tangata ta moe, e ono sai le taufetuliga. That when you look at a life of the race of faith, that as a runner of faith, that as you consider all of these things, that you participate in the race, that you lay aside all of the things that hinder the race, that you continue to look at the example of the race of faith, that we consider the goal. There is the end goal, the eternal rewards of our race of faith. And the final part this afternoon is to persevere, even though you suffer for the cause. And I take us back to Galatians chapter 2, verse 20, where Paul says, I have been crucified with Christ. All of the suffering that Christ experienced, we too will go through as a believer. But it's all part of our race of faith. Amen? So, I le tai au lalele, o le tātou matau, I le ia tātou taufetuli, ma le onosai, I le alataru, o yo tātou luma. So that when we look at this race of faith, let us run with endurance, the race. The argon. Remember the argon? Hey, the argon is when, it's the agony of the race. It's such a hard, to prepare and to race. It's all your energy you put into the race. That's the race of faith. Amen? I tau ina ia whamanwea le atua I lo loto I le nitai au tātou whaalongonongo whaatasi mau I le upua le atua. Ia ala au teita ina I tātou le tatalo whaawina I le tātou tau. Natu ina atu le tātou tamā, ia mo le tātou whaamantunga I le nitai au. Tātou tūlai whaatasi mai, whaamolmole. Ia whaataitai mai upua le nita talo. Tātou tatalo whaatasi ai. No mātou tamai o le nani. Whawhetai ona o lau upu, I whaatatau, I le taufetuliga o le faatuatua. O te mana o mia oe, e iei teimi e whaingatā ai, ai a o mawhauwhau, I le onosai o Yesu Keriso. Ona o whaamalosi ai lea. Whaawhetai, I lau whaolatanga, o whaolaina ia. O te whaatuatua ai, mo oe lo wali whao. E ana atu luk te talo ia Yesu. Amen. Father, we thank you this afternoon. We so are in awe of your word. And so, Father, as we go through those verses in Hebrews 12, and we understand that this race of faith that we're in, that we're not spectators, but we're participators. And Lord, when we almost give up or almost lose our way, Father, help us to be reminded of the suffering of Jesus Christ, the suffering Messiah, in whom we put our trust. Lord, we glorify your name this morning.
And we come together, Lord Father God, to give you praise and honor. And as we look forward to the Lord's table, Father, we appreciate all that you have done in our salvation. In Jesus' name, amen. Yeah,